lela live le ekhetfeni ngo-August kunangomnyaka basedolo. Cha sisindi kanye nabalaleli emakhaya indaba ye-bilateral tax ukuthi simaswati kuyinhlamba. Cabanga ukuthi ubukhosi kanye nahulumende wetinkundla uyasethuka. Sawukhumbula sisindi ukuthi eminyakeni lophelile nanga 2021 kwashona emaswati labalelwa 100 after emaswati acele kuyasidayana. Abanikisa isikhalo sabo esinkundleni banikisa ema-petition kuto tonke etinkundla emva kwalokho ngaleso sikhathi babethemba amasuku awavala ema-petition kwathi abasafuna amaswati amikise ema-petition ungabe kwagcina kubulawa abantu lapho basigabe bacela ngoba becela ukunetibhuku waya babe ngiyacela nje ukuthi uhambe kancane kwangathi ke uyangilahlekela njengoba ke nekhala ngenzaba ukuthi ke nibe netikhalo kodwa ke tikhalo tenu akuzange kukhonakale ke ukuthi ke diqhubeke dikhona inhlangano lenikhonako ke ukuthi ke nikhulume nato ningemaswati nifune lisito ukuthi inhlangano lesingakakhulumi nayo bathole ukuthi elisito soloko asilitholi uhulumende uyathembisa athi usenza bitawucatilileka agcine angakasiki so ngekusise kuya ku-elections sivotele the very same system lesicindezele kanti sikhala ngayo sithi sinenkinga nalabo lesibavotelako bayaboshwa basematilongweni njenganyalo basejele Lomthethosisekelo kwesisindi vele uyawacindezela emaswati ngoba onke emandla uyanika inkosi iMswati uthi lo mthetho noma ningabathetha labantu babe ngu-59 esemandla ukuthi loyo mthetho lengawushaya eParliament usebenze kufuneka kudladla senkosi noma ningavumelana nonke yena yedwa makangavumelani nawo ngeke lo mthetho uze ubone emlanga so akusisi kuya kuma elections ivotele yena leyo uhulumende lesicilatayo umsakazi kodwa nithini ngalabo labahamba bayobhalisa nivotiswa kusaba noma kuthi ke vele alisa na option noma yini no labahamba bayobhalisa emsakazi emaswati abantu labanengi basengakakhanyiseleki ngepolitiki so kunebantu labasebuke imali lapha kuhulumende basafuna umsebenzi njengoba wathi silizwe laseSwatini alirathuthuki kangako so bantu ngindi balambile umsebenzi vele lokuwona wona ngathi uyabhadala ngiyona leParliament kanye umhlonishwa losejele wasitshela ukuthi eParliament bese emandla bona babahola mahala lento uhulumende wayenda yabukeka yabangathi democratic nyabathetha labantu yona sisindi but nabafika lebaphakulwa lamandla banamandla bayela nje kuyoba ngathi dilayilayi nakulokubeka ensimini ukuphishona kwepinyoni so akusithi bantu baliswa indlala eParliament Sithembeke ukuthi ke Tintwa titawuhamba ngendlela lefanele cebile sibakhona isikhatsi sakho lesifazana